بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثالث والعشرون 23 сабақ. Би менен деген сөз. Ли үшін, кә сен, же кә сияқты, фи içinde, да мүшесі, ан дан мүшесі, же жөнінде деп дамытылады. Мин бұлдан дан мүшесі. Бұл жерде аз мүшелер айтылып жатады да, харфтар деп қояды. Илә ға мүшесі, әлә бұлдағын ға мүшесі, ләдә жанында, мәға бірге, мәкәнун жай, мислун сияқты, ухару башқа, сәкәнә жашады, рахәлә көчіп кетті, зәхәбә кетті, барды, раджаә қайтты. Бил қаламин, бил қалами дейді, қалем менен. Бихазал қалами, бұл қалем менен. Фи бәйтин, фил бәйти, үйді деген. Фи хазал бәйти, бұл үйді. Анил мәкәни, жайдан. Минал бәләди, шаардан. Иләл қарияти, айылға. Мәғар рафиқи, шерик менен бірге. Бихи аны менен, бихим алар менен, бика сені менен, бикум сілер менен, би мені менен, бина біз менен, ләху ал үшін, ләхум алар үшін, ләкә сен үшін, ләкум сілер үшін, саға сілерге деп, ли маға, ләнә бізге деп. الجمل العربية هو كتب كتابه بقلم طويل. Ал uzun kalemi менен китебini жазды. Хия катабат китабаха бихазал қаламил касири. Ал қысқа қалем, бұл қысқа қалеми менен ал китебini жазды. Кутиба хазал китабу би қаламин жадидин. Бұл китеп жаңы қалем менен жазылды. Катабту хазал китаба литталамизи сигари. Жаздым бұл китепти кичине оқучылар үшін. Кутиба хазал китабу лил ауладил азкия. Бұл китеп жазылынды. Бұл китеп зирек балдар үшін жазылынды. Катаба хазат тилмизу кәл муаллими. Бұл оқучу мұғалимдердей жазды. Хазар раджулу кәссабийи. Бұл киши жаш баладай. Зәкә сабию кәр раджули. Тиги жаш бала кишидей. Хаулаил агнияул бухалау кәл фуқара. Бұл сараң байлар кедей адамдардай. Улайкәл фуқараул асхияу кәл агния. Тиги берешен фақырлар, кедейлер бай кишилер сияқты, байлар сияқты. Хаулаил джухалау кәссуфаха. Илимсіз, бұл илимсіздер ақылсыздар сияқты. Аксару суфахай кәссибияни. Ақылсыздардың көпчілігі жаш баладай, жаш бала сияқты. Базу сибияни уқалау кәрриджалил кибар. Жаш балдардың кебірлері
Ақылдуу жаш балдардын кээ-бирлери чоң кишилер сыяктуу. Аби сакана фи хазал балади ва ахи фил баладил ахара. Атам бул шаарда жашады, жана агам башка шаарда. Ана саканту фи хазихил қарияти ва садиқи сакана фи қариятин ухра. Мен бул айылда жашадым, досум башка айылда жашады. Ана саканту фи закал байти ва рафиқи сакана фи байтин ахара. Мен тиги үйдө жашадым. Ал эми шеригим башка үйдө жашады. Антум сакантум фи тилкал қарияти ва руфақаукум сакану фи қариятин ухра. Силер тиги айылда жашадыңар, жана силердин шериктериңер башка айылда жашашты. Анти саканти фи хазихил худжрати сагирати. Сен бул кичине бөлмөдө жашадың. Рахалту ан хазал макани иля маканин ахара. Бул жайдан башка жайга көчтүм. Руфақауна рахалу ан хазихил амкинати иля амкинатин ухра. Шериктерибиз бул жайдан башка жайга көчтү. Рахала хазат тажиру ан баладихи иля баладин ахара ма рафиқихи. Бул содагер шаардан башка шаарга шериги менен бирге көчтү. Захаба абу хазал валади мин баладин қазазана иля баладин кирман. Атам кетти. Бул баланын атасы Казан шаарынан Кырман шаарына кетти. Антум захабтум мин баладина иля қариятикум. Силер шаарыбыздан айылыңарга кеттиңер. Хадимуна захаба иля суқи баладина. Кызматчыбыз шаарыбыздын базарыга кетти. Хадиматуна захабат иля хадиқати байтина. Кызматчыларыбыз үйүбүздүн аянтыга кетишти. Раджаату минас суқи иля байти. Базардан үйгө кайттым. Нахну ма раджаана минас суқи иля буютина. Биз базардан үйүбүзгө кайтканыбыз жок. Дуюфуна раджау мин буютина иля буютихим. Конокторубуз үйүбүздөн үйлөрүнө кайтышты. Катабту хазал китаба аля сухуфин касиратин. Бул китепти көп беттерге жаздым. Акална таама аля хазал лаухил кабири. Тамакты жедик бул чоң тарелкага, идишке. Катабту аля хазал хаджари хуруфан касиратан. Бул ташка көп тамгаларды жаздым. Катабна хазихил хуруфа аля сухуфин бидин. Бул тамгаларды ак барактарга жаздык. Караату хазал китаба лада устази.
Бұл китепти устазымдын жанында окудум. Qara hazal waladu kitabahu lada abihi. Бұл бала атасының жанында китебini okudu. Qara'tu kitabaka ladayka. Kitebingdi senin yanında okudum. Akeltu ta'ama ladal bab. Tamaktı eşiktin aldında, eşiktin yanında yedim. Sakantu fil medreseti ma'a şeriki. Medresede şerigim menen birge yaşadım. Raca'at tüccaru qaryatina min suqi qaryatikum ma'a rufaqaihim. Sodager ayılına silerdin aylыңардын bazarıdan алардын достору менен бирге кайтышты. Aksarut talamizi raca'u minel medreseti ila buyuti abaihim. Okuçulardın köpçülüğü medreseden atasının üylörüne kaytıştı. Akaltu ma'ad duyufi ala suffati. Jedim konoktor menen birge balkonda. Zahabtu ilal mektebi ma'a ahi. Mektepke ağam menen birge kettim. Khadimatu Aliyin zahabat ila jarihi. Ali'nin kısmatkeri komşusunukuga ketti. Havla'in nisa'u raca'na min buyuti jiranihinna ila buyuti azvacihinna. Bul ayaldar komşularının üylörüdön kүйölөрүнүн üylörügө kaytıştı. Nahnu akalna lada abina. Biz atabыздын janında jedik. Zahaba Bakrun min hazihil baladi ila tilkel qaryati ma'a avladihi. Bakır baldarı menen birge tigi ayıldan, bul şahardan tigi ayılga ketти. Nahnu raca'na minas suqi ma'a tujjaril aghniyai. Biz bay sodagerler menen birge bazardan kayttık. Raja'a wahidun minat tujjari minas suqi. Sodagerlerden birisi bazardan kayttı. Qara'a hazal kitaba wahidun min şurakaina. Bul kitepti şeriklerimizden biri okudu. Cema'tu hazal mala laka. Bul maldı senin için topladım. Futiha hazal baba li. Bul eşik men için açılındı. Huwa kamislika. Al sen misalın siyahtı. Al sen siyahtı. Anta kamisli. Sen men siyahtı. Kitabi fika. Kitebim sende. Kitabuka fiyi. Kitebin mende. Akhaztu hazal kitaba minka. Bul kitepti senden aldım. Hazal raculu akhaza zakel kaleme minni. Bul kişi tigi kalemdi menden aldı. Zaydun mislu Bakrin. Zayd Bakır siyahtı. Ve Bakrun mislu Aliyin. Cana Bakır Ali siyahtı. Amsalu hazal raculu kesirun. Bul köp kişiler siyahtı. Amsalu zaker raculi salihu qalilun. Bul salih tigi salih kişiler siyahtular qalilun az. Amsalukum agniya. Sizler siyahtı baylar. Amsaluna ulema. Biz siyahtı alımlar.
Buyutukum ba'idatun an buyutina. Sizlerden uyuңөр alыс биздин үйүбүздөн. Qaryatuna qaribatun an qaryatikum. Биздин айылыбыз sizlerдин айылыңардан жакын. Hal sakana abuka fi hazihil qaryati. Bul айылда атаң жашадыбы? Naam sakana ma'ana. Ооба менен бирге жашады. Hal rahala jarukum min hazal bayti ila baytin akhar. Sizlerдин кошунаңар бул үйдөн башка үйгө көчтүбү? La ma rahala, жок, көчкөн жок. Hal zahabtum ila qaryatin minal qura. Bul айылга кеттиңерби? Naam zahabna ila qaryati kabiratin ma'a tujjari baladina. Ооба чоң айылга кеттик. Шаарыбыздын соодагерлери менен бирге. Hal raja'tum min buyuti asdiqaikum ila buyutikum. Досторуңардын үйлөрүдөн кайттыңарбы үйүңөргө? La ma raja'na. Жок, кайтканыбыз жок. Hal akaltumut ta'ama fis suffati baytikum. Үйүңөрдүн балконунда бул тамакты жедиңерби? Naam akalna fiha. Ооба, ошол жерде жедик.